Menteri Ketenat Pulih Putih Kejala Meghalaya Wala Kemen Rumboi ha ka arpoi tarik unu apra ula play ki artelik yeng school ki bedang syudap Shnatamai jong kanong talang government LP school bad kanong talang government secondary school bad ula boru yu mau nong rem na kebenta banchna ya ka administrative building rengkat bad ka auditorium jong kanong talang government secondary school ka badan hanong talang ha ka district West Jantia Hills. Kini kesengile dan lang Additional Chief Secretary Kejala DPU Alang, Director Ketenat Pulih Putih Ambrose C. Marak, ke District School Education Officer ke West Jantia Hills Ikong ESM, kibor peniat jongki school Cinong Ilam Shnong bat kiwe-kiwe. Ya ke yeng school jongka secondary school lashna ha ke jenglot ke bakot lai point nyosan klor tengka, bat ikishiki ki miet NSIT ha ke senam banwan ha ke jenglot ke bankot lai paulak tengka. Ya ke yeng school jong ka lower primary lashna ha ka jinglot ke bakot lai pusan lak tengka bat lebo yu mau nong rem banchna ke administrative building bat ke auditorium ha ka jinglot ke bankot syaka iway point arsau klur tengka. Uba lak men rumboy ubadiru MLA kathan ha bakren kumu kongsan ulong ba umla ban pet tek tang ya ka constituency ke bau mikmat. Hendrayun hab ban pet salansar ki school ke badan ha ke leng Kejala. Ulong ba kejengla ajong uban poi ke kerdan ke obat menta kedai tang namar kejeng terishitom. Bad ula kentui ki kena apulia bagi de benlong ki terishitom ban pen urlong ya kejeng angnut jongki. Uba ala kemen romboy ula pen benaru a kejeng yalang ba kesorkar pedeng kala pelaj ya kepisa basan popra keluar tengka na kebenta ban siau ya ketulap ke baar benai jikino hikai school SSA. Bad ukmi lenti basyan on seplat no ekne kepisa syakino hikai. Kae ke bangamut ban om. Kalong kane. Mano banyerap ya phi. Ladama phi. Dalade yalade phimyara. Mano banyerap phi. Kacing keli philayo. Latim pa kamas dia kumno phidang fe. Kumno phimla ban skor. Yano bang keno kane kanuksa kamjia tangki pulis. Hanrai kajia hakal tia jingi hakajing im gijangi. Teng-teng ngilatip ya katong jengi kadai kata. Hanrai ngim la ban pendek. Balai. Ka sense of dedication. Kata ka jingkut jengmut. Kata ka direction ngim don. Ban kwa bun ubakwa. Ban long officer. Buon bakwa banlok doktor Henry ban le yang beran kam kimle hapo non lang secondary school ladon ke bayo top 10 top 20 ladak itu kiyo balai pi pinom yo kaba kong san kalong ba pidei ban minot pidei bandon kata kamon basakawe kapertay menta kamday banlong pimday bandu jingkermen bonsin ngi kibayu bonsin ngi wat yakidaw ban keno yakiwe ladangim la o bamdon bayarap ngim yo o bamdon bayarap mano bayarap ladangim yara dalade yalade kamau ha ka jing im jongi ngitay ka banang pangtam kadiban yarap dalade yalade ngin be yaw dekhar hanray mano bantre ka jing keli kadai kata ngi teng-teng ki bon ngi syuken no baik. O bau MLA kumta, o bau minister kumta, o bau chief minister kumta, o bau officer. Kemau, kapor mentam day syu kapor ka mensua. Kadai kapor yakne, yagi scheme hab yakne, yagi kam hab yakne, hab le homework. Hapo shnong nong talang. Ngidan bon ki trekking road. Kibangin yay kejat. Kane kane ke snong ka bakendiang na bangla. Kawapun ki jaga ba itenan. Kilabun ki samla kin yakam. Balay
Ngi tang hapo kal amram konstitusi sau phau klur tam ngila sanction ng lembaga tourism. Namar kane ka diga way kalat yo kam ya jam. Dem tak daw ki khna school baleg sarkar ka seng ki school kalong ba phin namar bang yo I dang bun ki kam haray tang ka kam sarkar kam day ka basuk